Maya pabengi po karing sabla. Kaniting banalamisa ya betala po kin panalangin tamo yung kapasalamatan ng balayaning may pastul, lalo-lalo rin kapasalamatan daring Ladies of Charity, Couples for Christ, Knights of the Blessed Sacrament. Ladies of Charity, Maricor Celso, Chris Galang, Julita Laksamana, Tess de los Reyes, Jovi Cabalia, Crystal Benco, Evelyn Santiago, Evelyn Malyari, Belia Quintano, Teresa Sablan, Agnes Senen Sarmiento, Carol Di Mabuyo, Esther Alfonso, Lisa Antonio, Melanie Malig. Antimurin, parang kapasalamatan diri Engineer and Mrs. Efren Canlas, Sita Celis, Erwin Dizon, Mr. and Mrs. Nardi Jr. Maniago, Angela Reyes, Aristotel Ramirez, Leonila Ramirez, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Dr. and Mrs. Pedro Mercado, Mrs. Lerma Dizon, Mr. and Mrs. Rick Laksamana, Mr. and Mrs. Eli Carlos, Empang family, Mr. and Mrs. Charlie Datu, Aguinaldo and Estela Dungka, Rolando and Emily Narne, Arnold and Joscora Luge, Alfeo and Antoinette Dungka, Nicomedes and Jocelyn Dungka, Herbert and Arcel Dungka, Eliezer and Jocelyn Dungka, Mrs. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Benjamin Singyan, Billy Ruchi Brian Boy Singyan, Jess and Agnes Sarmiento, Angie Mendiola, Jane Maun, Mr. and Mrs. Raul Gozun, Mr. and Mrs. Noel Colina, Dolly Kanda, Lourdes Escoto, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Nelson Drugstore, Elizabeth Calma, Aldre Louis and Leslie Pineda, Antonio Principio, Mr. and Mrs. Fidel Gosun, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Belinda Cabalya, Roniel Angelica Munoz, Sacred Heart of Jesus, Mr. and Mrs. Nestor Pagku, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Kimchi ni Chef Pipoy and Food Trays, CJ and Julie Cabalya, Mr. and Mrs. Renato Malig, Mr. and Mrs. Rodolfo Di Macali, Gloria Matic, Pina Mercado Zambal, Delfina Mercado Año Nuevo, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Monet Mercado, Mr. and Mrs. Salvador Patdu, Josephine Patdu Villarino, Mr. and Mrs. Renato David, Mr. and Mrs. Carlos David, Remio Soto, Maria Norin Mendoza, Beng Malyari, Kambeda Puding Karelang Familia. Para king special intentions dari Mayor and Mrs. Eduardo Dimandatu, Miss Ria Cruz, Mr. and Mrs. Jing Labong, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Romalyn and Rachel Gomez, Nida Silvano, Nestor and Delita Basilio, Alicia Samia, Kambeda Puding Karelang Familia. Para king complete healing dari Rene Abata, Elwin Conanan, Eloisa Tonggol, at Angela Mangiliman. Para king quick recovery dari Maria C. Baluyot, Veneranda Messina, Aldi Yabut, Francisca Lampa, at Susan Pamintuan. Para king alanganggang kapainawan daring kaladwarari, Milagros Paras at Francisco king karelang death anniversary. Diyos dado makabagal king kayang 40 days. Antimurin para karing kaladwarari Leonor, Noli, Edwin, Vicenta, Ernesto, Rafaela, Jericho, Alvin, Francisco, Victoria, Arturo, Senen, Emiliana, Florencio, Jose, Enrique,
Epifania, Jeffrey, Alfredo, Melissa, Francine, Senen, Honorato, Francisca, Alberto, Virginia, Alejandro, Roberto, Roy, Neri, Dave, Eduardo Lee, Manuel Senior, Milagros, Ruben, Arturo Senior, Marisa, Asuncion, Dionisia, Leonila, Isabelita, Derek, Jerry, Gregorio Jr., Arturo, Raimundo, Lourdes, Romeo, Tatang Mau, Mary Ann, Victoria, Alvin, Francisco, Adelaida, Emiliano, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Nicolasa, Moises, Nancy, Pedro, Juanita, Virgilio, Segundina at Javier. Maya Pabingi Pulit, banpong maging mabungaya at makabaldugan ing katamong kapag masusyan, agkatanda kayungan pong makyabe karing panalangin, pakibat at pamagkanta. Antimurin, ipaga na kamila po din katamong safety protocols, kilub at kilwal ning pisamban. Ing masalese pamanyulod face mask at ing panatili king physical distancing. Salamat po.
Maya pabengi po ulit kaya kawangan. At yuta na po king kalimangal doning kaya katamong simbambengi. Anting meto nga pamilya ng Diyos, makyabe tamo po kindalit a pamuklat. ing pangayat musyo, malapit na, iangat yoring buntok yu, at mawe kayo, huling pangayat musyo, malapit na. King lagyuning ipampo ning anak, kapo ning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kan timorin. Pakamalan kong kapatati sundo tayo kay katamong debosyon, king kalimang pamagsimba tamong bengi, damdaman tayo, i Maria, tanggapane, ing mayap abalita, adaralana ning Anghel Gabriel. Delade king kayang sepupunan, at
pigkalumne king yato. Itamo mano ining hamo na kekatamo. Mabiyas sa tamong tanggap king maya pabalita, ibuklat tayong sarili tamo, at idake mo naman iti karingaliwa. Batangan po ngening maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal na misteryo, sisyan talat pa'y gulutan, di kekatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayapayang tutu, at kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuha Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos, mayupayang tutu, akalpluan na katamo, at kimpangapatawa na rin kasalanan tamo, idalanak tangan sana ikinagga. Amen. Pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Kristo, pakalulu, Kristo, pakalulu, pakaluluan mo kami. Pakalulu, Kristo, pakalulu, pakaluluan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. King yato kapayapan ka rin taong kayang kaluguran. Ginong Diyos sa aning banwa, mayupayang Diyos at ipa. Sa sambanda ka, pasalamatan da ka. Pupurihan da ka, pauling kang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginong Hesu Kristo, bugtong ng anak ni Ipa. Ginong Diyos, Kordero ni Diyos, ikang nilalakoking kasalanan ni yato. Ikang makalukluking mananing ipa. Ang gawan mo'y panalangin din. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikang bukuding banal, ikang bukuding ginu, ikang bukuding kakatas-katasan, Hesu Kristo. Kaguming Espiritum banal, king ligana ning Diyos ito. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, ning lugod at pakalulu, sopan mo king tuki king alimbawa ng Maria, parating makasadyang tupad king kaburian mo. Kanitang tinggap ning maya pabalita ay natad na ning anghel, matula ning tinggap ing alanangga mong anak, at kitmuan king sala ning kekang espiritu, meging templo ne ning kekang amano. Amabibiyet magari kambemo at ning banal ay espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Peparalayang pasibayong mensahe ing Ginu kang Ahaz. Ngana, adwan mo king ginong kekang Dios, king di na nakang metong atanda. Malyaring manibatan niya iti, king kalalamanan ning lugal darigmete, o kaya king matas abanwa. King uli na nita, nganang Isayas, lahi ng David, makiramdam ko sa. Epa makagyu kaya kayo, inggisanan nyo la kapibabatan ding tawo, at patiwari ing Diyos, gisanan nyo naman kapibabatan, ing Ginu mismo, biyayang metong atanda para kaya kayo. Ing metong akayanakan a babayi, milamnan niya, mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyo na Emmanuel. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, paluban niya ing Ginu, ya ing ari ning ligaya. Paluban niya ing Ginu, iya ing ari ning ligaya. Ing sabla bandi ning Ginu, pati na ing sablang atyu king yato. Bandi na ing meto sikluban, at ding sablang keti manuknangan, ya ing kaniti menatagan. King libutad ning danuman, pekatigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Paluban niya ing Ginu, iya ing ari ning ligaya. Nino ing makikatuliran, mokiat kimbundok ning Ginu, nino ing makimatulid lungob kilub ning banal ng templo. Ya itang makimalinis agamat, itang makipusong dalise, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman laban king kenuman. Paluban niya ing Ginu, iya ing ari ning ligaya. King Ginu tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Dios, akayang kaligtasan, makanya ning ugali ring tawong magdulap king Ginu, ding malapit king Dios ng Jacob. Paluban niya ing Ginu, iya ing ari ning ligaya. Parangalantaya po ing mayap a balita.
ing Ginoo manatili kay kayo, at kekan timorin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan, Elizabeth, tinubod niya ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita para king metong ababaying makapangakong kasal king metong alalaking milagyuan Jose, ay bat king lahi ng Aring David. Maria, ing lagyunan ning babay. Di natangyaki ing anghel, at nga na, ing kapayapan, manatili keka, ing Ginoo at tsu keka, at pepanwana na kang emunano. Tutuyang melingas-ngas alub i Maria, uli naniting amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipa na nung nano'y kabalduga na niti. Nga nakeya ning anghel, Maria, eka mitatakutan, uling meging malam yalubkeka ing Diyos. Milamnan ka tibait meng meto ngaya nakalalaki at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan a Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos ang timoy David, api pumpuna na. Yang maging ari daring lahi ng Jacob king sablang panahon. Ating kayariana, eya mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari ti, kabang ako, dalaga ko. Peki ba't na ning anghel? Datang yakya kayong banal ay espiritu at tingupaya ning Diyos, lilunga na ka. Uliniti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal, abibait keka. Lawen may Elizabeth ka mag-anak mo. Sasabyan na ring tao, kingeni mga anak. Dapot ngeni, kanam na. Agyamang matwane. Uling alang bage a ena apapalyarian ning Diyos. Alipa na ako ning Ginoo, nga ng Maria. Parapat sa kanako, antimo ing sinabi mo. At likwane ning anghel. Pakamalan kong kapatid, ding mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kekaw Kristo. Maya pabengi po kekongan, Maya pabengin naman po. subukan dako. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami. Magaling la. O itabong metong, tawalo ng gustuye, nene, nga nang sasabi, mauna sa pagputok ng mga balita at narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Narito ang balo ko po TV patrolite Kaya kapan igaralan ko pamore, naraparap ko pakis sa lamin makanyan, bakit po tangarap keke kayo, ustuya. Balo pinumustuya kanyan. Pero, oreni po, si two major sources na siguro, ning kekatamong balita, tin pa pong aliwa. Pero nung balita, nabayari keni. Anyapin po din, namong mas kilala tamo. Aldoldo, manintun tamong balita. Po makanyan. Anya manalbe tamo pong 24 oras, manalbe tamong TV Patrol, mamasa tamong dyaryo, oreng aliwa, keraklan ken ng cellphone ngeni. Uling atina naman pong news ken, kay social media. Kasi, ing balita, bala mo party na ning biyetamo.
Nang kaya kasalubong niya mo, yung kumari mo, Mare, kamusta ka? Nang balita nga mo. Baka yan lang pumikikit din tao, pati rin may kukumpari. Nang bayo, nanong balita, nanong bayo keka. O rin po rin keka tamong greet ng kaiking metong at metong. Makibalita, tamo mong makibalita. Nga napunitang metong, so kanong alana kang bayong balita, luma na ka. Antik na ka. Alahan na ka nga napin, napag-iwanan na ng panahon. Kanya, pinateng ka-importante kay katamo, ing balita. Lakwas na po niyang panahong magumpisaya, ing pandemya ngayon, ing krisis ay ni, agaga na kayo po niyang mga lockdown tamo, ken tamo mong bali, eh mo nabahalo nung nanong alben mo, pero keraklan ka rin nga iyalben mo, aro, puros langan balita. Ang ganyang may sinawatan kareng balita nga rin, nga rin psychologist kay katamo, yung ang pakiramdaman ng balita. Nga nanitang meto nga basa ko, balo mo nung nanuyay ni, balo mo makananuyang i-prevent ini, balo mo nung makananuyang ulwan iti, that is enough. Kasi nang kay kuntoro dakal kadarabdaman, nang kay enongan tutu, lakwas na kami kakarugan, lakwas na kami pong tatakot, lakwas na kami kaka-nervous breakdown. Anya, oren deng balita. Kaluguran kong kapatid kay Ebanghelyong dimdam tamong eni, Maria tinanggap yang balita. Pangkaraniwan, po ba't kang Mike Enriquez, po, po ba't kang Karen Davila, iba't iya king metong ay anghel. At ing anghel, yapining boses na ning Diyos. Anyang dintang ya kaying balita, metong yang mayap a balita, pero makapagmulalang balita. Makanano mo nga panuwalan ita, kasakit na. Anya ay tindiyan tayong nuwa na birhen, kinilatis ne pang masalese ing balita. Nga nang minunang kinutang, makananong mapalyari ti, kabang ako, dalaga ko. Anyang mumuna ne pangakiting anghel, melingas-ngas ne, pilubluban. Nanoy ni, this very unusual, po ordinaryo iti, yang magdalang balita ing anghel. Kaya, kaluguran kong kapatad, king katataulian ing anghel, peliwanag nangan, ing gana-gana. In-explain nangan, at inipalayng maragul ng misteryo ning lugod ning Diyos kay katamo. King ing anak na, mikatawan niyang tao, at kailanganan ing indong birhen, bandalane, king kayang sepupunan. May ngarya mo punganti kanini. Ing anghel magdalayang balita. Ing balita mirasya, king sepupunana, ning indong birhen. At ing indong birhen, dinakene, ining maya pabalita ngayon ni, karing sabla. Pati na keka, pati na kako. Ini ing pamikatawa ng tao, ning ginutang Hesu Kristo. Ato ini po, ing kikilalanan tamong ene. Akupin, abrilata tangening banwa ngay timamuklat tamo. Ibuklat tayong sarili tamo, king balita na ning Ginu. At king pamamalita na ning anghel kang Maria, damdaman tamo mo naman sana, naning babalita na kay katamo at itamo naman, halupa ng Maria should be bearers of good news. Pansinan niyo po, ot me niwala ay Maria king anghel. Gisingan nyo na ako, mupot ang atin ako ang pakibat. Kasi, kinilatis ne, nga kupin kaya kayo, tutuya o fake news iya. Ne po. Kinilala ne pa, ninuing magdala keng balita. Ing magdala, ing anghel. Aliway Marites. Aliway Maricon. Ne po. Kasi nung karela hayabat mekad, maniwala. Pero hindi ba iya king the real source ing boses na ni nga pong Ginu. At kay ba't nga kupin kaya kayo, kinilatis ne at pala fake news. Kaluguran kong kapatid, ngayon kasalukuyan, bala namu, balita. Iwapansinan yan. Nganapin po nitan tinanggap tamong Nobel Prize Miss Ressa na nung sinabi na, gana-gana namo ating karapatan mamye balita lalo na kayong social media without responsibility.
without accountability. Basta kebit kayong balita, bala kay panwalan niyo wali eh. Pero yung makalunos, itamo. Nano talagay totoo? Nino talagay sasabing totoo? Napin kilatisan talapu kano rin. Lawen tayang masalese. Kasi rin aliwa, they are just motivated to do it because of, nengkay, pera. Nengkay because of affiliations. Nepo. Nengkay because of itang isalamong magpasikat nengkay. Pero regarding truth, ketang katutuan, ketang usto, ketang dapat ka rin kamo, o itang tune, balita. Kaluguran kong kapatad, itamong ngeni, agkatana-kataning ginu. Dalalan tayo, ing ginung Jesus. Pila na ngaldo, bibayit ne, ing mahaya pabalita, at itamo yung tagapagdalana, karingaliwa. Potang darala tayong balita, nanin dadalata mo. Dapat po itamong totoo. Itamong totoo. Nya bawal pa po yung chismis, bawal pa yung indretos, bawal pa yung kalaraman, bawal pa yung pamaglatis, bawal pa mo yung kaplastikan. Nunay tamong totoo. At kadwa kita, balita mo dapat magdalayang tula, magdalayang saya, karingaliwa. Uling o yan yung dela na ning anghel kang Maria. O yan yung dela ng Maria kaya katamo, ing maya pabalita. Sabi ko pin, we are bearers of good news. Napotang magdala tam king balita nga iti, itamo, akakit tamo, napakinabang nanda, dengaliwa. Makanano mo po kanong balo nung yung dadala mo mayap yung balita? Daratang ka pa, hawyana. Nano kaya yung balita na kaya katamo? O yan, mayap yung balita yung daralan mo. At sunay kumari, at sunay kumpari, at sunay dara, sunay bapa, sunay pinsan. Excited lang po ang daratang ka. Baya pa balita yung daralam. Pero sungamo mo, uy, uyana. Tsaka nakapupulay. At tsaka kami sa salbagan, po ang daratang ne, argo, po tayo maya pa balita, yung daralanan yan. Kaluguran kong kapatad, pilan nangal do, bibayit ne nga kupen, ing ginung Jesus, ing maya pa balita na, ning Diyos, kaya katamo, ing peka maragul ng regalo, ing lugod na, king kapamilataning pamikatawa ng tao, itamo man sana, panikwanan tamo karing kaya katamo nga mano, karing kaya katamo pong darala, para karingaliwa, darala tamo, nanumoy tan tutu, at nanoy tang magdalang tula, at saya karela. Kanita, itamongan po, etamarites, etamo po Maricon. Balo yun ano tamo? Mariel. Balik Mariel ne. Mare, anong ebanghelyo nga na Mariel? Yung burinang sabihan, Mare, daralame ing mayap a balita. Amen. Talakad tapo para king panalangin ding malda. Manalangin tamo king Diyos impatang at subanwa, kami tubod kang Jesucristo ng anak na, ban maging galamin ning makataong pamilya, kapamilataning pamanangunang Maria. Ngatangan pong manalangin, Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang. Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang. Bahaning Santa Iglesia, parating parehong hipahayag, Jesus, anting anak ng Diyos at anting anak ng Maria, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang. Bahaning yato, salpantayaya kang Kristo, ing anak ng Diyos, dapat kiglinat beit ning Maria, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang. Banding sablang pamilya, matulareng tanggapan ni Kristo, ing anak ng Maria, kapamilatan ning pamananggap, dang mitmong lugod, king balang anak abinye ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang.
ban itamongan, makasadya tamo, para king pangabait ng Kristo, ing anak ng Maria, kapamilataning pamananggap tamo, kang Kristo, karing kakatang puso, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, kingke kang panyatang. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan tamongan. Iulino sa aking kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayango nabi, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, kingke kang panyatang. Ngeni aduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa ipami, anting katuparan king malugod mong tangka, gawa mo kaming galamening kekang pamilya. Anong no, i Jesus, kapatad miya, at i Maria, yaingin dumi. Gawan mo keng maganaka at mapamintong galame, antimoy ng alimbawa ri Jesus at Maria. Itinganaduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bandeting kakatamong daon matanggapla arapaning Diyos si pangmayupayang tutug. Tanggapane saning Ginoo iting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo. King kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Oy pamimiglalang, tanggapan me sa itingayin na daraon mi. Manano na sanang ing Eukaristiyang pakisuluan mi, idala na kami king biela nangga, apagdulapad mi king kasalpantayanan at kapaninayan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kekan Yak timuro. nayo ren pusuyo. Makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa Dios king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Pisyagda ring sablang profeta ing kayang panyatang delane ning indong birhen king kayang sepupunan kambening alang kasimparang lugod. Sidya ng Juana talapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala ne karing tawin niyang dinatang ne. Ulininge mo na nung lugod na kay katamukit mga nakatamong tula. Ngeni, pagsadyan tayang pagmasusyan ning misteryo ning kayang pakabait. Kadita po tang datang ne, das na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, nyangamingan kakanta. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king ambun ning espiritu mo, ban para ke kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya at manyaman king lubnang tinggap, ing pamaylasa kinwaning tinape, at kabang pasalamata na kapiraso ne, at binyene karingkeyang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon, para ke kayo. Makayan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis. At kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kwananye at binom kayo kaniti ikayungan, kuliting kalis di kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para ke kayo at para karing dakal para king kapatawaran
ding kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Itangan po. I Kristo din tangya at datangya pa, King Birhen Maria, libaitya. I Kristo din tangya at datangya pa, Maranatha, Amen, datang naka. Ini ang ining gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miya, daraon miya keka o ginu, ing tinape ning biya tingkalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginu, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, baniganap me king lugod, muna kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino ing kekeng Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad big metudtud na kambening kapanayan ning pangasubling mie, lalong-lalo na Eduardo, at ding sablang mayango na bie, amenalig king kekang pakalulu, tanggapan mo sana king maslag mong arapan, pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga, kambening nuana Virgen Maria, induning Dios, kambenang San Jose, ing mal ng esposo, ring nuana apostoles at ding sablang santo sa mematula keka, king kekabaning panahon. Layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambena at keya, O Diyos ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kekaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanangga. Anting meto nga familia mausta po king malugod at mapamakalulutang pa king panalangin na tiro ning Ginoo. Itangan po. Ipami at subanwa misamban ya ing lagyu mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuan ilog mo, keti sulip anti
di banwa mi pamintuaning lugmo ingkakanan mi King Aldo ibiemu ke kami King Aldo ngeni ampuni patawad ke kami ding salami ke ka anting pamamatawad ni karing mi kasala ke kami mga emuke pai saul king tuksu nunei kabusking marot. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyang nuan na paninasan, at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ing kayo pa yan, at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostoles, at ngeni sasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babyeku kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at agpangking kaya kang kaburian, mayapan mo'y may kakapayapan at pamisan metong ya. Ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman ke kayo. At kaya kan timore. Pakit tapo'y may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaus king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan at isadsad ang gaking biyela nangga. Amen.
ing katawan ng Kristo. Amen. Isa kong itutula, isa kayong masaya, and ako malungkot uling natangay Ginoo. Isa kong itutula, isa kayong masaya, and ako malungkot uling natangay Ginoo.
Kaya kayo pong kapatid mi nga tsuking karelang pibale-bale na may katanggap king banal communion. Abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaliguran da ka may king sablang bagay, at pagnasan ko yung tanggapan da ka, dapat paulinan ning mingening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko, kakaulan da ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo, o ipaming malugod, ding pisulusulo mo king banal mong dulang, pagkaluban mo sanang tunay kapayapan, bilang pakinabangan, king gimpanandang kapag masusyan. Itingan po at one making kapamilatan ng Kristong ginumit. Amen. Pasalamatan mila po rin kay katamong mass offerers ngayon bengi, dem pong Ladies of Charity, Couples for Christ, and Knights of the Blessed Sacrament. Dakal pong salamat. At bukas po rin pong kay katamong mass offerer, ilapin po deng Soldier of Christ and Catechist. Dakal pong salamat. Alakpakan tala po. Igno manatili kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto kambering kaya kong familia kilagyuning ipa, poning anak, kamponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne umetana, dalataya ing mayap abalita. Salamat king Diyos. Maya pabengi po kaya kongan. Loklok tampo, maiwasan ng kumpunat panatilyan ng physical distancing. Munala pa mo pong lumwalding at chiking patio, panayan tala po ding greeters and collectors, bandi ng dakatamong signal na malyarita ng lalakad at lumwal. Salamat po.